Halo perlok ngapediang sobhai phi baro sya kane ka channel. Tong ini persiang bat nga ya ka basic learning jong ka jing tem ukulele. Tong ini sedang no mentah. Hang nei mentah ngarpen iya phi ya ka 3-4 times signature. Lane bangi ong ka 3 beats lane ka laipol ha ka si measure. But ya gane ka strum aswa bangin tem ni ken bech way are lie lane 1 2 3 way are lie lane 1 2 3 te pech ni tem kum ne ya gane ka 3-4 times signature kemut 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and thì uniu bahir sini ong down bakiu sini ong up temut down up down up down up down up down up down up dengan persiang bantem ha oki si major te ha oki si major ni don ya kini ki chord progression ubani kong ni don C tau ba R ngidon E minor, uba lai ngidon F major, tau uba saw ngidon G major, baru uba khadu ngidon U C7. Te redap kam tang U C, tau E minor, nang u F major, nang u C major, ganero kalabiang. Renga mentangan persiang ban penakam daun u C7. C7. 1 2 and 3 and 1 2 and 3 and. Dengan persiang ban ruai ya katu ke jing ruai ke boong A jing ai A ba pelatam. Ini ke jing ruai ke don 3 beats. Dan ini laipol ha ka si mesyar. Ito ni persiang. Tabang ikhen mek. Ikhen 1, 2 and 3 and 1. Persiang ru saya ka finger pinky hang neru ngenyo bek 1 2 3 ini way are life ti hagane ka pinky finger ya gane ki ong gane thumb ki ong P uni index ki ong I uni middle ki ong M ti bang tem gane gemut ila P P I M I P ini tem kumne P ya uji, P ya usi, I ya I, M ya U, E. Nang ta wan biang I ya I, P ya usi, P ya uji. Tinggal aku ni. P P I M I P P P I M I P P. Tinggal aku ni. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1. Tani persiang man ruai biang tu jing ruai a jing ai a ba pelatam. To ngan sulala no ikan de jing ruai. Mina hi uni uki uni uju uki. La 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 la
Kublai sibun perlak ngisi sembiang hagawai pat ka video.